Awele tongala, awele tongala, awele tongo, we tongala, awele tongala, awele tongala, awele tongo, we tongala, ona mangizenza, ngenzi babagi, abagitsabanga seko. Njalo izinkinga umuntu abhekene nazo ngikhuluma nje usizo lahlekelwe umsebenzi uthanda usesibhedlela akaphaphami ensukwini ezintathu sizofanele sibe siphumile kulomuzi esihlala kona mina ngisazi ngempela kwenziwa kanjani makunje kunzima ngempela makunje emngani wami umthetho wayo impilo inako kuba nezimo ezinjena kwesinye isikhathi sokuhle ngaka ukuthi they don't last kungekudala nje bese ndlulile lesisisini engibhekene naso uma ngabe ke soke saphila ngaso sikhathi lezo zimo idlula kanti nizobe nisaphila nje okwendawo uhlala ngeze kofihla ikhanda lapha kwami nginendawo enkulu engihlala ngedwa kuze kube lesimo siyadlula ningasisuka kude kabi nani ukuthi ngihamba niqasha ngiyabonga kakhulu mngani wami ngempela wena nje ngakulethelwa inkosi yabona nje angazi kube awukho ngabe ngenzi njani into ke manje sizoba inkinga indaba lezi impahla mhlambe kuzofanele umuntu avela ayidayisa hawu musuganga la wena khompahla zingabhadayiswa ezinhle kangaka nenizithandayo impahla zizohlala lapha kwami egarage bese imoto yakhe ihlala ihlala phezulu ngempahla imoto kulezinye imize engenayo emagaraji avele ngangazi ke manje ngenze njani mngani wami yabona nje impela umuntu angaze afunga ukuthi wena okholwayo kunami kade ngiyakholwa nje ukuthi angabe ngimemezele nokuthi angikhangisi ngeyivathu sisakhuluma ngokukholwa nje ngicela ukuthi ungenzele into eyodwa nje mngani wami ngikakwenzela noma yini phela usungenzele okukhulu kabi ngicela ukuthi usukumele le nkinga enibhekene nazo lapha kwakho ngizisukumele indlela ke manje mngani wami angisaqondi ngicela ukuthi ukoyozo kulabo abanamanga ukoyoza ukuthi nina lezi inkinga enibhekene nazo nje ningazixazulula kanjani hayibo mngani wami kanjani ngoba mina ngiyakholwa uyazi nje thina ekhaya ukuthi singabantu benkonzo ngingaya kanjani nje kulabo kungathiwa nje umama wasenkonzweni esephuma kubantu ababonayo angikhulumi mina ngenkonzo yenu angikhulumi futhi nangesonto leni ngikhuluma ngawe nenkinga zakho enibhekene nazo kulwamuzo wakho bese ngithini ngempela kusizo mngani wami ngoba phela uyazi ukuthi usizo akahambisani nezinto zabantu ababonayo mfana usukumela inkinga zakwakho usizokhuluma naye sokukhona usukwenziwe asingabe sapholisa amaseko ngene emotweni sihambe siyaphi manje gibela sokubona phambili uzobona phambili boss Konakele emzini wakho ndodakazi hayi man futhi lehlele izinto ezonakele ngayo ngiyabona ukuthi umuzi wakho uzovela uphela uthi ya ngiyakwazi lokho gogo ngicela ukuthi ungitshele ukuthi yini ekumele ngiyenze ukulungisa lesimo hayi man okubuhlungu nje ukuthi yonke lento ayibhekene nawe wena usuyasuleleka nje ngayo hayi umuntu ebhekene nayo ngqo umyeni wakho fanele ngabula fanele ngabe ngikhuluma naye lezi ndaba kuyomsiza ukuthi uvele umtshele ndodakazi afike la azongibona ngoba makuukuthi akafiki hey umuzi wenu ngiyubona nje kunefe elimnyama elumbozayo uvela ushabalala uphela uthi nya kodwa umkhwenyana wami uyakholwa nje akayihlanganisi nezinto zesintu kodwa into engizoyithini lena yabona indaba yokholwa hey wena khuluma nomyeni wakho nilungise izinto ngoba lento kufanele ukuthi mayilunge makuukuthi izinto ayilungiswa indodakazi yenu ngiyibona iphela ishabalala umzweni ngubona uchitheka awuhamba ukhuluma nomyeni wakho kulungisa izinto wendodakazi Lungile gogo ngiyezwa ngizozama noma ngingazi ukuthi ngizoqala kodwa ngiyathembisa ngizozama hayi kuleka ndodakazi abantu abadala bazokusiza izohlangana izinto ngiyabonga gogo kahle enzani intombazane bo wena ufuna uphuphisa izinto zami manje akuvaleliswa lapha futhi nje akubongwa vele usukuma uhambe awele tongala